জাজ বহাব নালাগে, কিন্তু এই হত্যা কৰাটো আমি জাষ্টিছ লাগে আমাক। এই জাষ্টিছটো অসম চৰকাৰে আমাক দিব লাগে। Rupsing Teron Terakha, Rupsing Teron Terakha, Horen Singh Be Terakha, Tuliram Ronghang Terakha, Tuliram Ronghang Terakha, Rupsing Teron Terakha, Horen Singh Be Terakha, Horen Singh Be Terakha, Horen Singh Be Terakha, Himanta Biswa Sharma Terakha. Himanta Biswa Sharma murdabad, murdabad, murdabad. Himanta Biswa Sharma murdabad, murdabad, murdabad. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. Bongo Sena Police murdabad, murdabad, murdabad. Bongo Sena Police murdabad, murdabad, murdabad. RSS Police murdabad, murdabad. Assam DGP salam karo, Assam DGP same, Assam DGP same, Hamran SP same, Hamran SP same, Assam Police act, Assam Police act, Assam Police act, Assam Police act. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. EPHL song pen kache song ramai teng pon lo kache song nang ko kathi bang ke la lo non kar biang long or lu hur ki chudut karlitang dipen ro phangcho phan Assam Police atum net ingnang check alang ni tumari deng do bom husi apran dam jil la sigel la bangke custodial death posini tum hin pen mangke la ke tunang kok athima Assam Police ari deng do bom husi apran ke dam jil la siladak theni alam do bothat langso police station long ke dam tang sitame MSC kili ka hut punja sor phan bang throk sinar ke abne phan dang ing net ingnang lo hala suta ke chok ke theng tirang hala suta ni tum chok theng lo puta jipoi helata chobai thulang hala areng ke sove ka phanta nang chok chi nang theng the pule che than nun pon si dak ke ther ke hap non piniani arni tamela bangso abo thar langso police station ar lu pen sing dipendro hangcho aphan dak hamre no sopian wan lo la pen dak civil hospital long si kelang pusilang tum pulo tamela parna bangka dam jilo asi theni alam lo ke choket heng ar lo pete putlo ithe banghe kali pulotang thela bangke alang li kiso ki un e hut hala si kelang ni kenang shot hala so hut la medical help la kenang e hut bangke alang li tum bangke pangkredun velo la pen pipedelo la so pochi dipen ro phangchu bangke apran ke dam nang juilo la si la ke ning dugolam la sin ke dam tang chikron thom pliang bong dak karbiang long arlo ilitum karbiang long arat kacak nang bangke isi ning duk meme la pen ining jangje meme ning kang meme la poson dulu la bangke jongdam lu punutang te mariam nong pipi phan dong mokak police station arlo ke chok ke theng ke sap la anta kalilang suar lu phan apiari hek lapsi chok theng ning po anda therla la sila daga bangke ilitum kacachar bang gupilo Assam Police atum ilitum arara phan dake munit munor po hala so amman anta nang pipi te kangyang la bangke ili tu phan bangke marat mareng api hala puson sin nang tin rong lo nang dai hek lo nang kelang bangke la puson nang deng si bang jilo la si pinidak Ru Samson Singh tia keng rilong pini ka song la bangke karbiang long rada phan isia birta bangke la helo donatum rabatum police station arloke kaching sai adim kali moheta thanlo police station ahem arloke lake kaching sai adim kali lake hala dake kumarni phan jongsi ke nep nangi do puludang te police tum arpu bangke nep check la hello nep check an belo la so phi bangke koda long si ponpo koda long si kumasi ke chok che ma lake court si lake lamrai people lake la si piniani bangke hala koda tum ke claim ning arpu bangke police tum bangke ari deng long si chibitu kok
lake gundagiri pusipupo pulisgiri pusipupo lake kapahi I katang nak pusipupo ko lake athema komat ni ko dovek lo kang sayi tum hala so ar puti tum jose pinie bangke pulis tum sicabari deng derlo lasi piniani bangke li tum na bangso akache song ben bangke radet same chini nang po police station ahe mar lokale kaching side dem kali lapen ili tum la bangso kes cedan nang komat a police sila puson itum hanang chenek mahala phana bangke prabjin pen ke net ing nang beg nang po lapen ili tum rat jong jong atum han ku puson si kinep ma hala bangso IPC CRPC aron ko son si kinep ma hala bangso police la phandara so aron teng pen si net ing nang si ka hok per kang sai long beg nang po la hok per kang sai long le tiga bangke tum ing ton ker tang lo jong si tum ka che song ton ko pulu tang te mon kita la pusona ki sum ke la ke ing ton te lo la hello sartang tela bangso ka che song puthak aron ri pension police tum along ki dori ahut pensi alang di apranam nang jido la bangso ka che song nali tum angson kapale jiphan ko pinian lo SP ba DC tuhan ki pidam dolung ma pini non he jong nili tum DC ari deng nili tum memorandum bang pilo ahok pera kang sai ke long jiphan athema muhada puelo ke dam tang chikyon phot thawang bong aso prang ke la khaun elo tamela song bong tameli tum phana chenne ka holo ke lit piglo la si isinata idum kang sai hok pet ke long lenang la pen langdam lu pulutang te dake ni tum law and order bang ke dak ing dug lu so theklong ho hala ili kenang I vega hut long le thang bak be ke uni la phan ke ther ke hap ke chok theng bang hai tai hala ilia hok pet law and order phan ka chiki ning hut bang ke la ta abang abe kunar lo abe ke dak bithung reng thama constituency arlo MSC kili ge hut la bang ke party lam kolam kali sita hok lam ke thana ko po APHLC atum sai hem ka chikim office ka chikim long ke dake ni tum office abatai pridak munir phan kidnap on si kether ke hap hala so hut police tum konalo dogente konalo doke e mega thing no si dologente nili tum asai hem arlu nang lu chok sin nang kether nang ke hap police tum ame thangari deng ben si mobile ben si record no video ta konalo dun katla pente people area se dekente lasi dak a police bangke ni tum theklong bangke komat ne aking op kang lekan vet tum theklong bangke muni tum a hok pet na kerai kom ke hang hut ke long de sita thang bak be hala kang hu kang ha koi ta koi kru pora tuman bange ke sap ke choka theng hala mariam rong pipi bu thang da gali lake a hema sor phan ka chiri si dun chot la phana ke choka theng lasi theng rak un e lobong panu po thang bak be jo ka thek lo lake nilia thek lake lasila puson a police ke lake theng rak un e lobong panu pula thang ma be tum phan ke choka theng ke hap thek chot la pen hala a hok bet ke chok che tuman nebe ke police ke nang nilu tuman ke la pen pini CM tuliram rong ha ke hai a se people over det ke MP Huren Singh be people are saved that ke bini team kar beng long people are saved that ke bini BJP song ben people nang bara he that ke kache song allo aklam long la sini li arjui la hello ante la baithalang so thona long ke do bom hot a hema sor tum hon kangri kang krang ben si hala osia bang ke toy polam wangri nang tum ke jiru long le la dake polam nang di PCP la ke nili hin ben ki pudam ji bang ke hala sor ke nili thegun long le sitame a hema sor ben chingki long lo la pen dak bang ke nili puji bu bang ke komalo ka fere ke komat tum si ka fere ke chok tum si ka fere ke di komat ne ke claim chok che det tum si fere ji ta se a hema sor tum ke hala dake komat phasi ke ne ma hala phan ke kachelang nam ji ke arondu kaching ki dam long ji ke arondu ke la ke la pen nep check pen amarsi a hema sor phan kache than ji arondu sitame kupi posi pilu long le derlo athema alang le tum ke chok chi dokok chi theklong lor posi pilu long le derlo la helo ni puji bu bangke non antela apisu asu non otigang ruilo la pen ningve nong dapta kichumo ve kijun move sang ve sok sang ve la tumi duk thekti la sobu thak non kopi ni bujima nili hin pen ki puji bu bangala helo compensation pen ke munira kai ke namuni ahok no lasi compensation la bang nili la po an adi ping tungte sitame la bangke rader pen si compensation hang thunang set pu bangkali der ni halake der longri kachari tum district administration tum ke la ka amet hang ar pulo haladak akisung der tum non ahem sor tum phan ke men kisung hot ke dampen kubibi se kenang ma kenang ni ma lang dam phidang ke lang tum ar pulo lake rat pen si hang nang lang janang lang pu bangke lake la an ke chong hong nang ye kenang avelo nili hin ben puji bu bangke la pen lata la na nang vege por ar pulo lake ke hang nang gali alang tum ke claim nang si ar pulo lake la halo isi osot ami ekhon memorandum submit korilu এই সাবমিশনত দীপেন্দ্ৰ ফাংচুক যোৱা 11 তাৰিখে পথাৰ লাংচো আৰু উলুকুঞ্চি
থানা বিষয়াসকলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি পেলাই থানাৰ ভিতৰত তেওঁক মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ নিচিনাটো অলৰেডি প্ৰমাণটো পালে। গতিকে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিবলৈ অধিকাৰটো দিছে, কিন্তু তেওঁক থানাৰ ভিতৰত মাৰিবলৈ কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই। তেওঁলোকক অথৰিটি নাই। তেওঁলোকক খালি এৰেষ্ট কৰিব লাগে, খালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। যদি এই মানুহজন যদি বেয়া কাম কৰে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈহে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিয়ে। CRPCটো এনেকৈ লিখা আছে যে দীপেন্দ্ৰ ভাংচুক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত মাৰিব লাগে বুলি কোনটো CRPC ছেকশ্যনত আছে এইটো মই অসম পুলিচক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। দেখুৱাব লাগিব ৰাইজৰ আগত। আৰু আসাম পুলিচ এক্ট ছেকশ্যন 47টো লিখা নাই যে এই মানুহজনক যোনজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক মাৰিবলৈ তাত কোনো ছেকশ্যনত নাই। গতিকে তেওঁলোকে আইন ভংগ কৰিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰ, অসম পুলিচ, DIG মহাসকলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নেকি? যে তেওঁলোকে নিজৰ আইনটো ভংগ কৰা পিছত তেওঁ এৰেষ্ট কৰিব নে নকৰে সেইটো আমি বাট চাই আছোঁ। যদি তেওঁলোকে যদি এৰেষ্ট নকৰে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম। আমি অসম পুলিচ বিৰুদ্ধে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম। আৰু এটা কথা ক'ম, কাৰ্বি আংলঙত জনজাতিসকলক সদায় অত্যাচাৰহে দেখা পায়। মৰম চেনে নাই কাৰ্বি জনজাতিক। অকল কাৰ্বিসকলৰ নহয়, কাৰ্বি আংলঙত পাহাৰীয়া জনজাতি ট্ৰাইবেলসকলক কেতিয়াও ভাল চকুৰে নাচায় অসম পুলিচে। আপোনালোকে দেখিছে মৰিয়ম ৰংপিপি, সুমিলা ৰহাংপি, কানিয়া টকবি আৰু এতিয়া দীপেন্দ্ৰ ভাংচুক। আজিতো আপোনালোকে দেখিছে যে থানাত এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ থানাৰ ভিতৰত পুলিচসকলে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত থানাৰ ভিতৰত মৰিয়াই হত্যা কৰিছে। তেওঁক মাৰিবলৈ কোনে ক'লে? তেওঁ অৰ্ডাৰ দিলে। কোনে অৰ্ডাৰ দিলে তাক মাৰিবলৈ? যে তাক মাৰি পেলাব লাগে বুলি কোনে অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো আমি বিচাৰিব লাগে। এতিয়া কাৰ হুকুমত, কাৰ অধীনত এইটো যে দীপেন্দ্ৰ ভাংচুক মাৰিব লাগে, মাৰি পেলাব লাগে, হত্যা কৰিব লাগে, কোনে অৰ্ডাৰ দিলে সেইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ।